Martin, как это?
zgrada koja predviđa izgradnju konaka sa svim pratećim prostorijama za obsluživanje crkve, izgradnju jednog komfortnog stana za svešteno lice, izgradnju nekoliko komfortnih apartmana za one Vinićane koji bi rado posjetili Vinicku, a nemaju gdje. Zatim izgradnja
Pričaj Sad ti kaži, pričaj. oko crkve. Oko crkve, tetka Novka. To sam čula od Siko Milovana i od ljudi kad su htjeli Turci da vore crkvu, zatvorio se Todor Sajčić i Vukosov Joksimović. To je bilo u Đurđeve stupove. Ja na Đurđeve stupove. A organizovala se vojska sva da brani. A Ilija Perov, Rajko, djed, nije čekao na komandu, no sam. Razigrao konji i došao do crkve. Pušti konju, leti. Ovi zvali, naprijed ako je majka rodila, nama stiže vruća pomoć. Oni mislili puna crkva, samo trojica. Ne pogodili ga, pucali ga svi. Ne pogodili. On mali bio. A Siko Milan bi si ovako prema prozora, pa se nasmije. Ovo istina. I vratili se od Bogarskija kuća, Turci. Nije bilo beranskog groblje, no livada. Eto tako, vojska se sklonila poslije od Bistrice, nije bilo borbe, tako. A kako je poginuo, kako je ratovao Lekso sa Japancima, pričaj nam to, ajde. Kako je pobjedio Japance? 3 godine su ratovali, tako sam čula. Ne mogli se navljačat, Japani damo ovaj mejdan Nikolaju. On nema pravo da naredi, Japan šetao 2 dana. Niko se ne javlja. Lekso ti idi. Ja se javljam. On ga pogledi. Ajde, dijete, ne gubi glavu. Nemojte vi da žalite moju glavu kad ju ja ne žalim. On vidi strogo, okresi. Novinar piše, aj bira konja, neću bez mog alata. Kozjak ruski bio. Kad otidi Japanu, to je sve stricu pričao. Učinjeće mi se 3 glave. Bilo tu razbrijano, obrijano. Veliki Japan, veliki konj. Udari ga Japan, obrani ga. On kad se vrati, naljutio se, izgleda dobro, zaboljelo ga. Pišti za kući nešto. A nije vidio šta učinio. Kad okreni se, bježi konj k japanskoj vojsci. On to boš tamo da ga ufati, on napao. Dođite, osjeći glavu i ruku, ponesi Nikolaju. Tako je bilo. Sve to Todoru pričao stricu. Ajde, ja imam telegram od cara Ruskova. Evo ima se učešće on od Nikolaja. Evo 100 godina ga čuvam. Zbog me. Sve to tako bilo, sine, stari pričali. I bilo? I bilo nešto. To su bili ljudi, junaci. Pisao je dragi. Četnička organizacija. Kod nas su došli 2 majora i 2 kćera. I tu komunisti su otišli, bili u ljute, zvali me na šetnik. Ja pitao njih, aj ti konji slobodno. Ali oni prevariš, oni uvečer da nas oštume i bačiše bombu ovoži. Gdje su bacili bombu? Kroz ovaj prozor. Ovo nije se ja stido popravljam. Sve ovo bilo po ovdje. Ali ova mi zet izbjera. I ovdje je pala, jel? To je. Da nije provalilo dolje. Ovdje je bila kanta gasa. Branko Cemović je poginuo i plivao u gas, ali kuć se ne zapali. Kuć opet. Ta put mi je i majka bila popuštila malo živčano. Kad je zadnja crkva bila ovdje? Ovdje je bila neka crkva za vrijeme Rimljana. Druga je crkva bila gore na onu kosu, a treća onamo na Ravanih dubovi i sad. Pa smo kružili krsta kad smo nosili odavljen, pa crkve na okolo Vinicke, pa preko Lugova, pa na Gradac, pa kroz kuću Baca Zečevića i ovo ovdje. Gdje do Baca? To sam ja radio s družinom. Ali našlo bi se nešto. Dobro. Moj. Znači, iduće godine u junu proslavljamo. Da vidimo. I zvona, i krst, i sve. Ako ne odem... Za sve te trojice iduće godine. Ja se ormam da odem u svijet, da se ne vrćem nikad više. Znači, da bude zdrav do iduće godine da to proslavimo. Dobro, sinoć sam šepio, stiže mi Sonja, stiže Šako, jutros. Odlično. Evo Bogu hvala. Dan završi se ovo, znaš,
Posle više vjekova od zadnje crkve koja je postojala od njih 12 ili 6 kako ko tvrdi, koja je srušena, ova generacija koja je raščistila ideološki sve probleme i sve zablude, odlučila je da izgradi Božji hram, da prvo izmiri sve generacije i mrtve koji su pali za slobodu u Drugom svjetskom ratu i sa strane partizana i sa strane četnika i sve generacije posle ratne, da se poštuje Bog, priznaje i poštuje crkva, vjeruje u Boga i da za sreću, ljubav i zadovoljstvo svih narednih generacija ovaj hram posluži za napredak Vinićana i svih novih generacija. Crkva se zove Svete Trojice, to je zadnji naziv zadnje crkve koja je postojala ovde. Mi smo se dogovorili veoma složno svi Vinićani da ju za godinu dana otprilike završimo, postavimo krst za zvone zvona i na Svete Trojice 98. godine pozovemo sve Vasojeviće da to proslavimo, ako Bog da, i uz prisustvo patrijarha Pavla. Crkva će koštati negdje između 150 i 200 hiljada maraka. Dužina je oko 16 metara, širina oko 11, visina zadnja kota na kupoli će biti 11 metara, 11,5, a krst će biti veličine oko 2 metra i 40 santimetara, tako da je ukupna visina zadnja kota na crkvi sa krstom će biti oko 14,5-15 metara. Dva su zvona sa prednje strane. Crkva je vizantijsko-srpskog stila ili vizantijsko-moravskog stila. Građena će biti od kamena sige sa spoljne strane, sa temeljima od 1,5 do 2, oko 4000 kg armature je utrošeno. Unutrašnji dio crkve će biti od opeke deljine 25 cm sa krečom i malterom od 15-16 godina starosti, tako da će unutrašnji dio crkve biti sposoban i spreman da umjetnicima da šansu za freske i ostala umjetnička djela. Izvori finansiranja, za sada početak treba naglasiti da je Mihajlo Čeranić iz Vinicke, odnosno iz Beograda, dao 10.000 maraka za početak radova. Stevo Sajčić je dao veliki poklon, baštu od 14,5 ari zemlje. Još nekoliko Vinićana je za Parastus dalo nekoliko sredstava, a sada kad završimo i uradimo taj marketinški dio, prospekt, kasetu i ostalo, krećemo sa akcijom po prikupljenju sredstava. Nekoliko sastanaka smo držali u Vinickoj, bio je zbor 14. maja, 17. maja smo počeli da kopamo temelj, odazvalo se negde na kopanju temelja oko 50 Vinićana, a došlo je negde oko 50 zdravica litara rakije i negde oko 40 gajbi piva. Dakle, jedna vrlo pogodna atmosfera, ljudska, duhovna, moralna, politička, koja se odjednom preko noći u Vinickoj stvorila i mislimo da će takva atmosfera do kraja i celu akciju i cijelu gradnju crkve dovesti. Također smo u Beogradu održali više sastanaka naših Vinićana, data je masovna moralna podrška, oni već prikupljaju sredstva i mislimo da neće biti problema sa sredstvima. Kvalitetno ćemo sve raditi, ovo je
objekat za istoriju, tako da će to biti sve od najkvalitetnijih materijala. U okviru akcije oko gradnje crkve pravimo projekat kompletan za ovaj prostor, tako da ćemo ovaj prostor na Zboru Vinićana proglasiti za projektom, za istorijskim mjestom, centrom Vinicke. Tu će biti i bista postavljena u okviru gradnje crkve i Leksu Sajčiću, ovdje će biti konaci u pozadini, ovdje će biti neki sadržaj, novi fontane, letnja pozornica i tako dalje, tako da će ceo centar imati jednu zaokruženu celinu radi i kulture i duhovnog i religijskog napajanja i tako dalje. To bi bilo otprilike kratak presek oko ove akcije u Vinickoj, započete oko gradnje crkve Svete Trojice. Molimo sve ljude dobre volje, ljude i vjernike i ljude ateiste da pomognu ovu akciju Vinićana koja je sada u ovom trenutku, koja se izvodi za istoriju. Hvala. Oko 3500 kg armature. Prije armatura da se radi još 19. prošlog mjeseca. Tu je utrošeno oko 3500 kg armature. Prije 2 dana smo zalili sa cimentom temelje, nastavili smo da šalujemo, pola smo već uradili šalunga, nastavit će ove dane da se to došaluje i da se zalije. Onda treba ploča da se udari, sa te ploče mora zidari da nastave rad sa sigom i sa cigom u unutrašnjem dio. Neko da ima da ne ubije i meni tebe. Posla veliki je objekat, nije ovo mali objekat, nego veliki su tu poslovi. Taj odziv Vinićana prilično je dobar, koliko se ko može tako i dolazi, ne možemo da silujemo nikoga da napusti posao ili svoje privatne poslove koji su obavezni kući. Majstori, odakle su majstori? Majstori su Crnotravci, iz grada Bosilegrada, oni rade dobro. Do nivoa Ploče. Do nivoa Ploče će da oni raditi, a drugi će zidati gore. Tu Mića Milivoje Čeranić je stalno, i ja sam stalno. Ljubo Sajčić i on je tu koji radi sa majstorima i drugi Vinićani. Sad, kako će biti nastava toga rada, pribavljanje materijala, to ćemo još da vidimo. Za Ploču smo već sve imamo i smatram da ćemo je završiti za nedelju dana. Agarijanska, ona je porušila tu svetinju, ali nije mogla porušiti vjeru pravoslavnu u duši ovoga naroda. I evo danas iste vjere, kao iz neuništivog korijena, ponovo polako obnavlja se ta svetinja i taj hram. Onaj stari se vaznio na nebesa i tamo je ugrađen u vječni grad Božji Jerusalim. A evo, iz njega i od njega, na njegovim temeljima ponovo će izrasti ovaj hram koji će biti isto tako, siguran sam, lijep kao onaj prvi, ako ne još i ljepši, koji su i naše Stevi Sajčiću, koji je Bogom nadahnut i Duhom Božjim ovaj dio svoje očevine, on ga je posvetio i poklonio Bogu i crkvi. Ko crkvi poklanja Bogu, pozajmljuje, tako je.
ruka prvi baljak dade. Masov trag je drozdravlja, lijepijeg crta lica. On je stožer Raškoj zemlji i kitna joj perjanica. Ali tvoje proste žrtve kada si se proslavila i kada vijenac ne umrli, na komu ti spletevila. Ah, kakve si divatnike izgubila na Budimlje, koliko si vitezova sahranila na Polivlje. A koliko i koliko rugovaca i plavljana, i lakijeh malisora i hajduka gusinjana. Bile su puške tvoje naokolo oko tebe, 10 puta čista krvi ti osveti sama sebe. Dosta ima, ti si bujna i vatrena. Lila si se na sve strane, gdje je preša knjazu bila. Nevesinje i dovuči i pivu si natopila. Od rijeke Crnojeve do Biora i Javora, stizala si čak do Skadra i obala Plavog mora. Miljano će Megdan ostat i Mehmeda Ali Paše, da se priča udaleke naraštaje mlađe naše. Na Bukovoj poljani će Vojvodina luča sjati, dok bojevi ne prekinu, dok s junakom junak rati. 1000 bi vitezova broj dosega pokojnika, poginuli po državi oko neubojnika. Sve unuka starog glasa pregaoca oknjaživa, dostojnik za uzgusle, ime im se pomeni. Evo,